Pozdrav, dobrodošli u jedan challenge. Znači, sada igramo Geometry Dash Back on Track. I sa mnom je Britannia 82, znači ona, ako ja izgubim, ja jedem limun. Mislim, ovo na meni sjedi limun. A ako ja pobjedim, ona jede limun. Tako. Čekaj, sad ću malo smanjiti facecam. Ovako. Kad da krenemo? Ajde, 3, 4, sad, ko će prvi? Ti. Ajde. Ja neću umrijeti. Čekaj, sad ako ja pobjedim, ti jedeš limun. Da. A pobjedimo, idemo neki drugi nivo. O ne, izgubio sam. Sad sam ja. Ja jedem, znači sad prvi put limun. Okej, ljudi, sad ja igram. Ja sam ljudi izgubio, a mogao sam čitav nivo proći. Namjerno to radiš. Sad ja igram. To igra Britannia. Geometry Dash full verzija, nije light. Tako da znate. Tako da krivite Robtop Games, nemojte meni izgledati. Kako se ja bojim da ću izgubiti. Tu sam ja umro, tu. Evo ovdje. Da ti jedeš limun. Ali slučajno sam se ja zabio. Ej, ti si. Ali ja sam došla dalje od tebe, jel tako? Da. Onda Ti ti jedeš. 61, ja sam 54. Onda ti jedeš limun. Ajde, limun jedemo. Okej, ljudi, idemo sad jest limun. Ljudi, znači jedemo sad limun, ja sam izgubio. Ti jedan limun po pola. Jedan limun po pola, znači možemo sve to pojesti. I sljedeći mu ja. Šta ostane, to će pojesti. Prekiš. Ajde. Čekaj. Okej, ljudi, krećemo. Zatvorim se. Dobro. Ušlo mi je kroz nos. To nije dobro. I ovdje su zemlje. Ali ne smiješ voditi iza, dobro? Ajde. Ušlo mi je u nos. Ali je voda. Ajde. Ajde. Čekaj, evo ti krema. Pa se obriš. Daj. Imaš tu. Što ti nisi umrla prije mene? Da? Ajde. Okej. Ajde. Ali ovo ti je jedna friška. Tako prva. Čekaj. Ajde. Ajde, dobro, drž tu krv. Ajde. Kaj? Ajde. Opet mi je udar. Ajde. Ko da mi je vatra ušla u udu. Ovdje ima još. Oh my god. Ajde. Zašto je ovo challenge?
izazvat ću vas trojicu. Sad ću mi smišljati koga. Okej, sad ovaj ostatak moraš pojesti. Ne može se više stijediti. To pojedi dok ja ovu drugu krišku pripremim. Oh my god. Jedi to. Ne mogu! Prekiselo je. Ajde, imaš još drugu krišku. Bo ja sam limetijom, ne glimun. Meni će bol zube od ovog. Ajde, pojedi. Britani 34. Ajde, probam još stijediti. Daj. Ajde. Hoć pojesti sve ili mi istijeti sve? Istijeć koliko bude mogla da jedeš. O da, ja ti znam koliko je to kiselo. Dobro, onda ću samo istijeti. Ajde. 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 Ajde, idu mi suze. A ti koliko je ovo kiselo? Aha, ne. Ja, neću ja ovo snimati, sad ću ti ja cijediti. Čim završim video. Ajde. Još ti je malo, ovdje ostalo imaš drugu i to je to. To je to ovdje, ja mislim ima još malo. Istijeti sve. Dobro. Ajde. Još ti malo ostalo. Ne mogu se naviknuti na ovo nikako. Sad smo je počeli već pol zubi. Ajde. Sad ti jedu prekosutra. Ovdje nema više. Ima još samo ovo. To. Možeš ti to. Ok, ljudi, nastavljamo. Ajde, imaš još samo jednu krišku. Dobar! Ajde. Ajde. Imamo još... Ajde. Mene ovo počinje gušt. Još ti je malo ostalo. Guši me. Još malo. Ne mogu. Još malo. Ne mogu. Ajde. Još ti je malo ostalo. Ne mogu. Probaj. Shvati, prekiselo je. Ja ću ovo uspjeti. Ali i vi ćete morati, inače ništa. Ajde. Još ti je malo ostalo. Čekaj. Ne! Dobro. Nemoj. Neću. Ima još sa jednom istisnuti gotovo je. Oh my god! Ovo ti je sad zadnji put. Volim zub. Ne kapaj mi po Pa kosi! ne kapam, samo ovako. Hajde. Pa kanulo mi. Djete. Bak. To je to, nema ga više. Uspio si. Už vode sad. Čekaj, neću pit vode. Kad završim. Sad ću ja izazvat troje. Ljudi. Izazivam, kako se mi zove, Harry JT12, Boss TV, TM,
Pa to. I da se gaming je to. Morate napraviti ovaj challenge, jer vam ja kraj.